tuntruma rongbol na chanchin kan ngai thlak tur chu Solomon na khovel tidang lam tu ti Papua New Guinea rama Solomon na chanchin ani Solomon na chuan Bible tho hi hretok hle towa ain ngaya Papua New Guinea rama thingtlang biak ina anin khom na pastor tu soi angai thatrina Bible ina soi van pathian chu aringa ma se mani ta na Bible zirna ero chu anei ngai lo thung nikhat chu Seventh Day Adventist missionary pakhat hi an khuwa chuan alozin hlau maya Solomon an hena chuan lekha buwar khovel tidang lam tu Bible ti ming chuang hi apea missionary chuan in khuwa a pathian tu soi turin kalokal ani atia Solomon a chuan Bible ani ta ka wangin ahlim hle maya aming khovel tidang lam tu Bible ti ngot po chu maktok hle in asia chik deuh zokin a Bible chu an en le a New Living Translation Bible hi aloni a athu te chu chiar ol sam tak ani ti amwa chu wangot po chuan alom zuala anrama chuan ani angrual kumsom ni mi te hi sikula anlakal thrinani missionary chuan Solomonan Bible atui pui hle chu muin Bible zirpola telve turin asoma Isua chanchin kan chiar donia Bible zirna hi minute som panga tanga som ni chungvel chau ani ang atia anin khom masak ber tum chuan missionary chuan Solomon le athian te chu marka bungkhat keu turin soma an chiar ma chuan missionary chu atong traya lalpa khongai takin min kai hruayang che ichunga kan lome atia tong trai zo chuan Solomon chu marka bungma saber chiar turin asoma Solomon chuan baptist chu Johana chanchin ani chu thuhril tu sangong sei mula in thuam le acho chu ramkhoi zu ni in Jordan luya Isua baptisma chantir tu ani thute chu achiara achir zo chuan missionary chuan chiarnon le turin midang pakhat asoma chumi nu chuan chu an thu chiar chu en lova soive thung turin midang pakhat asoma chuta soiho na an nei don ani ti asila kan thu chiar le ngai thlak atang khan engthil emo hria thar in neyem ti in anzota antana thil thar chungchang an soiho nu in Solomon le midang te chu thon thuwa makanti deuh lai tele han hria thiam chia lo lai te an neyem ti azota chuta missionary chuan kha thon thu atanga an thil hria thar zom emo an nuna bel tur om thil a omem ti azot le a then kha chuan baptisma chanchu poimo in an soya Isua po khan baptisma achan thu an chiar kha anisi a Bible zir ho na anti top dona missionary chuan an hena he thon thu atanga englai thu hinge tunkar chungin midang te hena in hril chhon ve ang ti in azota heti hian tong trai na a hlan zuya lalpa I thu awangin lom thu kan soye nangma hniak nung zui zel turin min tran puyang che amen ti in Solomon chuan Bible zir ho na chu nuam ati hle maya Isua chanchin a hre thar ve deuh ruak ni in ain hriani kum aloveya Solomonan Bible thu a hriat bel zel lai chuan Isua a hmangai na po alo thang ve zela Bible zir ho na an nei dan po a thang zel boka an pol chuan mol mang taka tong trai na hlanin bul an han tran phota mi pahni in Bible chang thumun anin chiar choka a pathum na in an thu chiar chu tongka in asoi ve thung kha ani a chuta missionary khan thil hriat thar eng emo makti deuh emo man thiam lo emo an neyem ti kha an zota chuta an zom thei tur emo an nuna an bel thei tur emo ba ka khakar chunga midang tu emo hna hril tura chona asiam saka chuta tong trai na in akharani Solomonan missionary chuan Discovery Bible Reading kalmang azuyani ti ashithiama chu South Pacific Division lama anruwa manchua ani chu chau nilovin kha Bible var kha he division siam chua ni in Bible noi ni lai thalai te hna an sem chuaka Bible bu ming khovel ti danglam tu Bible ti omzia po aman thiam ta ani chung mi te chu Isua zirtir na anga nundu le zirtir dang siam bel zel du tu te anni
kum kha chung Bible zir ho na an nei nu in Solomon po in khovel ti dang lam tu ni ve turin thutluk na asiama marka bung khata isuan entir na alopek angzuin baptisma achamta ani tuna hian Solomon su kumsom nile paruk mi ni in Paul som azirmeka an khua Adventist ko ran biak in sakthar meka thalai te hruai tu ber ani chuba ka ani hi missionary khovel ti danglam tu Bible achung tele thingtlang khodanga sem tu ani bok tuna chuan Adventist kanita a kathil mu chak chu kachung te dangin pathian ko ran anon zom zel hi ani ti in asoi Papua New Guinea le South Pacific Division pumpuya chanchin thra thedar na tur tholom phal taka in tho awangin lom thu kan soye khati zong kha rongbol na chanchin kan ngai thlak thei chu ani